Mema wakwaba ede by Emergency Ghana TV so Meslameka say imani bi totally disgrace ede mayemma enne ye story yensaka ewo fidiem hase no ya papa ede nasem abedan ohinini ewo Sumpa TV anase Sumpa FM so na enne manu sumu story ababe piemu ewo hase na dane edwinse mema no ene eye bi nanso sana manu so yebi ankasa enne ye story yensaka no to me no mitie mu nsem no maweho ebeba ne sen ena oba obekwa ware ase ubetimi ayanyama sei oba no utie story na obu so oba no wanya de kra ebi mu ekwa ware mu because of ejapade ebi mu nso ekwa ware mu because of seb omo pe animunyam hye na story yensaka ewo fidem ha se ne die mi hu ne se oba no ekwa ware no because of ejapade etie nchen no yebekọ ni akwa akohwe video ne aba subscribe na like na for comment nso ebra comment section ne ase yenko ni kohwe video no fa to bible no so dipa for dem ka no kra unsani fa bodin eyame udin Emmanuel Odum Mr. the Bible is so sa sama me beka no no kwatudo mindi tro onyame boame ejo Odum asembe na dawa de abedai mami medasi asema wo ho enyina ni se mene oba bia ye frɛ no Comfort Odum ye ware na chese wo ye ne wedding me ye ne wedding e register wo court ye wo mba miensa na adwuma mu memi okweni efom dwuma na meye madwuma na ono so ye ne de me kan ya na chese emwa later no na court ekaka kire court se on wali bim nti court nche japade a mene na ye na wonfa ne de ma no nti ye trase a court no ho ye twa kwan 1 year e wotakwa ye twa kwan 1 year ansa na court jeje nti bra court enya jeje no bisa oba no question se oba awali mu no ayefuo yesidan na emba no susu minim se ye japade a so oba ya wobenya no onde ye omoden afi later ndi okache court no se me mfa efuo no hwenhwen kola no na se me hwen kola ni wi a oba baje ne de nam se da bi efuo na ntom me ntumi ye adwuma no na etom wi a waba na me ne wache ntom na se chese enye yi na ye de efuo papa kokofuo okay enye yi ntumi nkwa me mbre menye na enye yi na me ne wonche tisa na tidi aye nche na nkola no soso no ye mienu na ye hwe ho court jitum afi later no yesan ko ya a video say on pefo no nti court bisa ne say na wo so won pefo no ye wa na wo de bai say yenche efuo edan woni na sidan woni na yenche japade ne yemfa wo de emfa na wo ba nyina na wadwe nkyere wo say anka wo ba je japade no na be ma no kwa ahwe nkola na ana so ogene de na wo de na amede ahwe nkola no nti court bisa ne sa nti ya china court ejeje asem no de court bua ya ne se yenkwochefo no mumienu edan no yenche mumienu na nkwala no so de yemienu nyina yembom na yenhwe nkwala no nti asi ya adwuma nti me bisa court se ada wo ba na ye kanse no kanse ompe na se me kono omagine wamba me yene den court se oni de wacha wie nti se kono se omagine omade a me ye madwuma na me hwe me nkwala me jitum eba fie me ba na mko committee chairman a o ye krom o ye fan yiman wo jamfi me ko no ho e ko bona mani se on kan che oba no on fa na busuafo na me so me fa me nkrofo yen ko che ejapade no o kaka kan ya oba no wankasa no samble no so no ne ye ba penin oba penin e be ko ss nti me ye wa maji se dia court no ka kire me nti mama me so ma ha no me de abaya no ko school ss no oba kti o kumasia ana me de ne bae nafi ana de otoso eko enso mia enso besa amede ne bai owo amazizi ne fa na yie ni de okọ KTI no de afi we no wieye ohun se amede nkola mienu na wura school no mu awie pepe na afi okọ court ko ji judgment copy no ba assemblyman ho sa assemblyman no nche efuo no japade no no fa ne de ma no so odi nkra na wura school mu nti de o mu awie school mu awie nti onche no fa ne de ma no assemblyman no so bobo committee for na man na me okay me court aka jem se yenche ne mum kawa maboni nti be ye de onfa me de mame ne yenche o mo se nyemra
assembly man ne committee funi na mo se nyemra na krata ni mo no won kire se eka bi ho na me ne nche mejitum ye kwa chef no ye che dan no ye wie afi nkola ne hwe mu no ase nyoma enheda enkoye kaukasi biba na wa balance minibi kakasi yo hwe na kakasi biba o se minibi chese on de na ne chop money na kakasi biba na wa balance ni nyina mu no manka hwe mpanifo transam no ho saa na achi kra na pani no wom no ewie ss na oba fie no na mepe adwuma ma no enti samble so akola na yakola boni Ghana card no ye no wasika akwasesa ne din a odi ko school odi Ghana card no wasisa oko school no ye frɛ no Gloria Odum by owie no oko school no sana wai ko ye no Gloria Adwa Odum odi Adwa na beshi odi Adwa na Adwa ni Ghana card nimu Adwa ni Ghana card nimu na age no so wakwate so enti minya adwuma kakra e ma no ewo company bi wo fe go face ekope ATS man sanka onye na nka kankra na nka twabe 1 year bia na maso no so na atoa so okoya omu demand Ghana card no ekoya na chese Ghana card no difference wo menti omu gia enye yi enti me koy Ghana card no foforo mutu anamo emeka che maame no se dia beni meka che na osi onibi me koy Ghana card no me koy omu se din anuama ne ye mienu enti nuama mienu no omu jim 38 million no omu wie ya omu toso msa fi later no bi direct say yemfa nko takrade na takrade mom de obaye ntama men mama ko takrade so ko 3 times before wo wie na makobo ka 60 million omu wie so omu say ade no omu ya enyeyi na sembe ni mama me kache na so oni bi ana me maboka 60 no nti mo hwa no ma mena nkasa ba ye beka chem se ne sister baby okumase na nadamfo ewo baby omo ye Ghana card no na wa frɛ na o se mempe 10 million mla na obeya man na baby anka motumi aka se me maboka ni bi nti on so 10 million no onfa by manye sa meka chem se okay mate 10 million yemfa 4 million enka ho men ye 14 no onfa 4 million ye TNT na onfa 10 million no so mfemra nti me se on fa 7 million me so fa 7 million mra me kan o se onibi na do onya adwuma o yire no oya adwuma ye nyina fo adwuma ne ye dia me ye che susu ne dan odine dia ma rent a ono ogi ne sika ya brahu sem o mema huna mane o nti me kan o se onibi me se ya wada de agya me ntwa no wa wanhwe ye tete ma sa marriage certificate no se yakogi wi a eno ano no ana se ya yire mema no am ya kome ye certificate wi enti ye de akoto dem ti ye wi abrabo ana marriage certificate ni ye nya wi a ye nya bibia na be se niema ye de beba ha da wada no ye nya ba bi mfa bi mu eniema ye ba so agu pen mu a ye de beba ya wada ye ni asem so medasi enti onu aka kire me se ne sister ne ba no so mbeji 10 million enti na me yense fa 400 nka ho na ye 14 million na on fa 7 mra o se oni bi me kan na me sisi me huskasa tafi o de abufu kra na so rekoye me wo hwa na akola ne frem se o ma me de 7 million na ble no na me so ndi bua wo ho ye wo ka no so no etu Sunday anadwa na ebudu Monday ndi bua ho na kofa ka no ma obobo an me gya ne kwan Monday me kwafom na mafom kwan so na akola ne frem se oba ya o mo see problem na we yi ho na ye mienu nti 10 no omonje ombaji 20 Ghana card no ombaji 20 Ghana card keke na akwa ni 20 million e okro beso e kumasi ha na minim baby ko na okoye e we di MSS scammers anya no kore omo say kumasi ya no be ba me de me kan wona ba nti minim baby ko na okoye nti omo so ombaji 20 meso hona me frɛ man bia oye moba ewo ye ho se on send 10 million no emfema akola no na mko afuom na mka jense on frɛ o maame na ombo na mane ti me ba anyimle no ana mko mka jense akola na frɛ no madam se mbe betena he na maame no mbu ame nti me gina hwa na me da mo se me ko afiansa an wa frɛ me na mso okay
iska no mo se ya fatan meka wonti ma se mama mobile money na send 10 amano ti de ye be ye no nti dia ye be ye no meka wankasa na me de me da am ho koye na me ho ana me sanso obi beka chem se police bi abama chance bi abada ho nti me mbo me modin me kwaje forms wo commercial bank e wo takwa me koye e kwaje forms no me bakuru ya me kwaje me ba ye no na man ye nse e opportunity mi no bi de amano nti why say me 5 million en share envelope na me 2 million so ma ono no fa ye TNT en fa mra na on fa scam ise na papa omu ye na on fa omu chankro intofo chanabe on fa mboa me oh me de any jiminti because me here be first one e wo fanti me here ya almost 350 million makaka che na o se oni bi nti anka me kokko kura na me ne che ye no me se me pobi na anka me de si awowa na anka me de akwa ye me so me ya manyo bi amu amfensi nti me to madwunum na we ne ba ye na che se me de me fo nti me de me ka kire nse mate ena me ko ma me no 5 million me ko ye na me mboko na me fle ye friends chief farmer oh no so nko jam ma me because me ma me no se de o sete woni ne kasa odane asem no woni ne kasa na wadane asem to nko jam na me ne chief farmer no ekoye na mka kire ne se akola no ne yi na Ghana card no ko so kwa gina 1000 no me kutua ma gama no forms no so mia 2.2 mia ma kwa je man ne say 7 million me discount ma sani pa no na mom yamba ba ko a ye friend Evelyn on na me so wo amazisi an fa na yi no on so fra na ofra me say e chop money asa na mom 3 weeks na aka mode abane de on so send ni saska no ma me so mfa on send mfa ma no na akola no ye bi ndi na onye bi mra scan kwa chese aye kasepa ya 3 million nto so omwan sa na man bisa mse debi asuna meka no min kasem ni yi me pa chese onu so hwe akola na na se de na mse debi mpempren astronomy no mani ha han nti sisi ya mhwawi nti sisi ya ngasa me kasa no on sene no on faman mo didi no omra na mum ye dibro nya wie no okwa ye bie school no okwa nyame na be kire kwan papa ye be fa so a ye be jane kwan na man to sempan man instead of say my dem me botu me bu na kase o mate me da was ayi wo ko fansem bi ten na man ka je nse da bi enye wo yin ti na ye baaye na adia papa ne ka no anu na be se o se bua hu bi menya ana se wunya kan miente won tie kura je se nsem ne nema no afi krampo de adwuma na ya no kura no why na dwene se me nkola na ya hwe wompo no se efi na ko no ka obi ba me mo obi a mentua on so obi a ontua on me nche ka obi a lentua biem ti o kasa sa na me se okay o de twa no pam no sa ska na 1000 na me de se ne no fa wo de bla dia me form sa me ko je fa wo de bla ska na me de share envelope ma no fa wo de bla na kora no so a on so wo school mu na o ye no enu mi so ye nche o si me ni bi nte ho na me ko che se wo ye bayifo ande me kan we beifo pa na won penkola ni sa na me mpanimfo a mo ho akola me bepani a o wi school me ni sua adwuma me ye anka instead of say wo beboa me no wonni akola ne kasa say akola na wale nda akola ne ko wale wi akola ne ho kire no a sa anka akola ne sua adwuma na anka ya anu ni wa ma na sua adwuma no wo sua adwuma no ya me ne ba bia enen ma me afirim wutu gu na so manka wo se wo beboa manka akola ne sua adwuma no ukasa che na sa wale na ye makola no koya ko wale makola ni sisi akola ni uye beifo uye be o meka se o che se me ma bonu be yin se o tema kunwa so de kunwa na be bo me ene o mususu no ane o tu kunwa na musom na mde to ho ehwa no me be panin ba ko be ma me ne medical wo me ma miensa mba miensa on so ba wa no de mba miensa ene o de ba wale no mba miensa no ne ba panin na wo me hwe na sanso de no ko ss okosku wo bliwa ni na mu data na yakọ court nkra no se ne ba ne yame na mehwe wo ne ma miense nyinara o se nya afi yame na mehwe wo ewurade o se nyame na mehwe wo enti o emeba no ne yila wo man nsuo si jaso wo ko tem nsuo no se o man ko mo hwe nsuo no engu me so na mo yire na mo gi nsuo no esi ho afi mi man se yanko because mi fe foforo na me masi na onu ye 8 rooms no ne de 4 me de 4 nti ho no no akotena na mo me de mo me fie dadam me menti foforo no mu bi
memba na omo because dan an kse po ahye sem kasa ke misa ma memba o sisi ayache etu ono na ete ho so no not ho na meba pani no so eti ho eti chime ho na ye memede no ono so tim ena mpempia me an ye konya no de atemdie kwasea uye nipa jimi odi atemdie di machi sa na man pempia me an ye kwe 3 days na man ka jem say wife akono ho say onkodi adanse man no de asem ni ko police station okay jenza asema ye be kan ho no nye police station asem nti onkodi adanse biara sana wako police station akwa report me say me magbono nyo charge odi ko to me so ye na nkofunu ye nse police will be say den adepa na chese magbono omo mu ho evidence chese me magbono oye ye won ye bia amfa nko nte police to wadwunum nti oba Steve man na ka man no odi na chi kwa na chese police na ba chi me na me hwe se dia nyoma na ko na de bia so me ne kasa odi police direct me an yan ye kura no police station no onko ekwa wakobe mpen nan enso so kwa omo utie ne nsam kaka na bi o mo se wasem ya odi bae no so opasama to mo so wonsema odi bae ne de enye police station asem fe kwa himfie sa no ya ba ade no ene susu se be me abranti kura na menenam galamsi asi amenam hozimpo no kantabak mpo mantena bida na nda amanya sise edibro ye wi am 60 years enda na me ko de prison ntanu ya di mame nti me de ba badam se kwan papa bi am bafa so mbabo ame mame ni mienu nyinala ya hwe nkola no me nkola na ye ba bi asi no enti na me bae me nkola no titiri me bae mame no ya adwuma mame no ye fom dwuma ye nyina ye fom dwuma na die nti no mpe so obebo abi me ntiase na mwana shana wo hwe wo ma no omo ya we se wo na wo hwe wo mo de madam the whole school mo ha mo no awo ha no bra me Ghana card first one na 60 million no 60 million na me fa bi nka ho this Ghana card me wen maboka 86 million this guy wo me 8 million 86 million this guy wo 8 million na me ka jen so chop money bi ya nyama anti kone yen kwa homa no so hello ma kone hello ma kone ma he ya medio afishia panso hello ma kone afishia pa o atenko na tie yo me da se me say ya frame so for mami wo hini ni me adwuma osompa TV kuma ase papa bi aba o se friend Emmanuel Odum o si nyame ya adom we wo chem nkra fefe miensa na awade no eni ho ejapade ewo mu so mache se nkola ni hwemu no mo baye ne den na mo mienu nyina matumi ahwe because mache ejapade no obi age ne de wada woroma eno anti na ye frɛ wi nti me tawo me pato le siano le kasana anti kwane wo afidie so kasa okay me pato say me yinya kura emu da ho pa ye te unka na akone ye te unka ye te pa ye kre yo me pato me sa papa na ye no kura sa le ware no okay me say aware ni mu nsem de asam no court na ye ware ye okay enti ebra papa no kwan a wode me sisa so no ana me ntire me pato me ntire asam ni mu ana ma kone ye hwede ya che japade court de no mawie ejapade no mache enkoda ne hwemu no mo be ye den na mo mienu ma hwe wo because wo wage wo de wono so age ne de e wo ne ye pepe me pato me say papa no ba ne sa na ye court no court che ejapade ne nsania wo kan no correct nsania wo kan enti court che wie ye no ana o ka kire ye say enkura ne yemu na ye nhwe wo mo me ba ye ana ono a efa ne pe e di che enuoma no say sisi ano ya che japade enti enkura ne bibia ye betemu mi okay ana mate enti enkura ne wo school ni enu wo Sunday school wo kumate enti sa wo mo ba na o mo kwa
1,000 na oye betua otemu mienu na betua na ono so atua ne de enti yetua ya ko enimu kakra ana ko ba ne se papa no o feda no de makotna ha mentie o tana no de mako ha mentie bi ba tan me hwe me ma betumi akase me nhwe enkola no enti ko dru ba bi ana ko ba se saa dia we betu nipa atena ho na enipa ni ono ana di atam no ko ma papa tani ni bi enti ono wa yi nipa ba ko ana me nso metifo no nti yi nipa ba ko ana wo mu gina yente enti ya chi say bosume ya ebe be man kura no o ti 3 million na me ka ta me say 3 million de entumi enso akula no because first no say akula no ko say ni etua tika na oba hu say na me nso enso o mu me no mo be ha me ta o mu fra papa na wa start o mu na ja sa me nko a 3 million no mutumi be tua o mo be 3 million sa e wa akiri enti ya tena ase no ya tena ase na o mo say 3 million what ta na obenya o mo kan ya what ta na obenya enti 3 million no bo so me wo tia 1.5 na me so me tia 1.5 na ya de 3 million na no me ye na wo koduru ba bitumi tia ba 3 million bio e wa akire let us say bo so me no wo tia 1.5 ana bibi ma ya ji wo de ni aji wo di enti one day me wo ho na oma ni awodina wo no na fam obeka che me say ye ba pa ni wi school no e ba ye no Ghana card. Me Ghana card photo abaho. Enti odi akọ takwa. Ama wa mo say 36 million. Enti 36 million no. Ono wa be fa 36 million no. Na otua. Na menso menhwe akola na owetu no. Ana me jitum. Enti me ma akola ni sika. Na ono nso epia Ghana card no. Yegusu kwa one day and osan ba menchen and obaka odle asopofo ono dipa asopofo miyenu and o fa me elder baako and ode wo mobile oba na mo betena ase and ode asam no betena ni se already na nkata na metia na onye so enti ode asam no betena mani se bra awari no egu ye ni ade Kanya wanchi a way and 7 years they was stress or pamacho. Nina bibia fanchano, not yanka yankulano, yankamum, na yan shankulano. Not she come out where you this, no way you ji and sana a full for the assembly mano. Na yen chasso. Enti odi two and you down. Anna, me jitum. Because na we're coming change. And me back on there, me fan say, oba da jisika. Na se dia, me sika na bedia. Papa da di matam, akoko ni beye. Wa ye sama atam no. First one there no, we dey ko subri. Ema wo mo frɛ, we frɛ ye wo mo ye ni se etunsɛm, ene nkra wo ye nsɛm nti. Wo ma nka ho hwe. Ena wo mo ye ya wo mo sie pi asɛm no, ene ye baaye. Enti odi we say baaye no. Ana me see you what mate. One day me wo na oba be ka kire me say. Ye baba ko wo school. Wo say odnyesta. Wo yare wa ko hospital nti eho ka. Ana oba nso nti ye mane nika. Na me fa nye hin. Ana me me tia hospital ye. Ana me tia hospital ye. And on so man is in a brand beshi. And to me, one was so man about Penina. Dana card at Samono. A brand by say, a brand quatafradi. And to me, 1.5 for me. No, no, for 1.5 sosu. 1.5 from sosu. Now, I'll find yet Laura Stanford. And then the year, I'm a dead man, the banner, and I will call you. And to a call you, and near our preschool banner. Or by and so. Ya sesana ma o tanya ko o kono and o man 4 million and I mean man 4 million and a brand for you ya wa ba ya last one no we just say
near better be a 250 bar or never say, you must see a house. A blue, a week, or a week 10 city. New week, no, none of 10 city. Or piano come before school, or then you mra, and maybe an anchor. Me and my mouth ran again by men or anchor. Ain't you, or just before the buy a night, yes, I be able to know. Anna, and what she and my crown back at one say. All my papa, the cardinal, almost to me every man. And to one funny wedding card. No, I want a wedding card and sound so. No, I 6 million. Card 3 million. And yes, come and say, upon the back, let me to get the woman. And I'm a catcher plan say, you need to get the woman. And she. On the uncle will catch go, papa. And when you knew me up round the 4 years, or for can, it's a watching. I know I didn't go so good about me. Say, see, catching the word, yeah, me to me, maybe, and so. And the ancestor, me church a moon in our trend. And also, send the winner, now with your manner, not to you. And you are watching no father, I don't know, when you pardon no armor. I got a Ghana card one day, Afranina. And I'm an Mrs. Sababa. A.D. When you cardinal, the also when you cardinal. Afranin come and message says, when you cardinal, I am who might be the fast says. Uncle is a wedding cardinal, no for a Ghana cardinal. Now, we are singing from one of those two. It was so much oh, and then I say, you should be a when Father Ghana cardinal. And I'm in Mrs. Sababa. Antigone, Wabapa Cone, Assembly Nano, baby, I will come to you naturally say, Aquadano, Colano, a channel, who should be, me bois. Me boapa, tell 1 hour to home. Sour, me boapa. I feel me boapa. Me boapa, mamma, my woman. Now, let I think I'm a catty. And then I say, about the Tino. Ah, Fessi, or my. And what you know, and I plan 1,000. I can't remember anything, but what's about 1,000. And I, your boy, what friend will she? And I'm a bow. And I, your papa, no ready, Nanka, I buy another soon. Men, we are gonna tell the new who you mentioned. A plan from a mature 5 million, so I'm a plan or friend, man, number 10 diamond or friend number 10 diamond. It's the buyer now, Sicano. I see a man for 2 million. I'm a catcher, I will say. You can't miss Mamma, apply with 5 million. If you cannot go for 5 million, let's talk. What do we need? If my nephew can answer for a plan on. By men, so not have to say Ghana Cardinal, would be a thing more demand than you decide. I'm a papa 7 million. And I'm a baby. It's a bit scary on our place or for you. Or for Yana, I am about 3 days. And I'm more than a mobile money, and I was no men or catch on the same. And so on the witness say, men get 5 million over. And I'm saying that 5 million, and I would see the Musa. And I'm so much. Would be a catcher or bar or Piama or dear or bar catcher in the face, but the bear man. And I'm a class actually mobile money. And see, they were all their shoes. And what we found the same, my dwarf friend. And I'm so was friend. What kind of so was friend? And I'm there, maybe wow. And one day, when the papa be by. Ma, can you see you? Nothing I feel now, Ubium. Oban was say, that 10 million. What papa put 10 million. Anna, Antigone, Yabra, MC Ama Umleni Bebre. Natchez up as I would chill him say, who shoot you be? Meet your papa. Nadia Tosumenu, also the process for Tartan. One also can't want some man as a man out Nedru police station. As a man, police station now. I can't our real no elder. And the number swap, I come on other court. Sat me call, Dama, everyone vanning go, won't vanning go be him. Because of threatening me. Say,
can be our better one. We are Jano. Then we are Jano. It's in the court. I my police station. And one more can't say the court. And me and no one of our young court to be a. Me found court. And the offer and the name Auntie Kwane. Man, me pacho ma mimre mu kakra sebe ye ma mpodie. Ka ye ma no ye du omo so mfa so che omo papa no. Ha. Ena mre mu no ejapade no wage wo de. Ena ono so age ne de. Nti entumi ma se ono ne de no. O de behwe nkola no. Maji atum so obi abetua bia. Sebe ya asomdwe beba no. Because me can prince and quatentin ya me de chen ya. Ubedi umane so mfa so kura chen papa yi. Boano na mo hwe wai na somdwe mi. Ena me kase. Papa na o mo ho mi. Ah wa ha. Papa na wa chu ho no. Ono no nya me titin ko. Nya me ya wa chu. Wa se ante kwane. Oso obusa wasem. Papa busa wo ti. Enso na me o. Oso obusa. Ante kwane. Oso obusa wasem. Na be je ko no ko ma busa de obusa ma tam de ni ya no. Hey. Na wo ma wa wo mo. Wo busa wasem no so unya no. Eni ante kwane wo so wonye. Wonye. Mami we. Me ka ta ni nya no. Na ni anya wo tire ye community asem kra wo be ka krai. And papa wo tie asem kra no. Kwani O tie o. me pocho nkola no ba madua gloria odum oko school na sen na wutuaye 60 million na sen na wutuaye Aha. Me pa auto brama do ko school mhm na ejapade na wo nsem na wo nsem na japadi wo nsem Ah sata mante kwane na wunya nye japade ri bi. Me pa ta da bi o be kai se court je ejeje asem ye se ye meche no akora ne be ko school no me di ko to committee chairman ayi man we je mfia nim se on kan che o ne fa wabusu afobla ne yan ko chefo na o ka je se me ko je judgment copy blow ansa na wa ko chefo no Eje yima se wo ba akwaje so nkwaje sata na japade ne wo ho se ne nkodi wi no eti se ndi okutia dia uditi mami ena me che se omle na o ma jene dia wa ma eti unen japade ne se wo ho sika ne so sata no wa ma mahina sata na wa ma jene de unya sika no ma ni bi ejuma na okay o de ye chono ye chono na na kese na ejuma na kese yes katin biala o mami yes katin biala de o to so mienu no eno so me catch still onso o meje awama na me de onso ko school no me de ko awie na ansa na o ko judgment copy se won che na won fa ne de ma no emra ye che japade na ante koni nya ne de enkura na ekwa still a wodua bi offense comfort me be say majo ni Ghana card no me boka 86 million uska sen na room wosu wutu ska ni chembe kwa uska sen na room 86 million wutu asen madam me pa ta mi nya no ane yo madam me pa o tawo o say o ka me ba ye na 36 million the Ghana card ko me say wutu asen ya ye tie temi kwa ni wutu asen okay 86 million wutu asen ka o wutu asen oso yi ano oyi ano and what the papa my na you say 36 million o tia na me so ma shapra na we school mi na me no ka sa okay oso de kwato mai bi anim ya kana dem comfort nkontompo beble no mani nje ho nkontompo no otwabutu na wo ye mani nje ho wo be kai se me ka che wo se akola ni Ghana card no ye nkonko yo ka chem se wi bi na Ghana card be na je odum ye ya ye je etemi madam me say 36 na mo je no ante kwane e ko ba ta mo mu tini ma dan se for mem who are dancing for ta dan se for mem who are dancing for ana me say so mi pa na ba ka me say papa ni say o tie tikano na me so shapra na me pen kontompo dada nya beta ante kwane man we nyina hu hia eyemo amoma enye fe si ade nkola ba be gina TV so ni abubo omdi gloria odu wan enye fe nti ante kwane bua papa no ye wa fa mu de bua no
na mo hwe nkora no na wo na wo bedi mfa so kese why me pa achew na so dwe na nkora no mi bi na so ma ho di ya na obua usika untwe sika ofense na say adwumanya onyanya mmeka chewa mmeka chewa say nipa ne se oje 1050 million mmeka chewa say me na okan nipa ne se oje 1050 million man ka me poku wa me ne wo che no kam di ko sa wo wa asem na okan che me wo se woni bi ena say de ewuyan wo kumase amuya am to 36 million wo se woni bi mmeka wo se woni bi meboa mebeka skaka se bia ebebe bia wa kwara hu bia no mbeka wo se minibi na me makobo wo sia na me aye mbeka wo se minibi mekakala wo di ko police station eni se me di wa ba ha no message se papa mba ya mayen ma me no mienu na ye bo hwe kwara no o mo ye mayen na court de no mo anya se ya mayen eja ayante koni e me pa cha wo le mo ba ma me bra na ma ba ho ada be na wo be ba na juada obetimi aba ajuada ai anta metimi aba yo eja obetimi akwa aba juada meba yo ene ye be hwe manimu juada why mache yo ye de asi na ye nyina ye hu kwampa de fa so madam asi ebe ba why madam asi is a champion yo o san kola ho asem de mpese e be twetwe ni habibi sa Meda wasisa oji brema yekoshe video ne eba ye na story we a enne abepiem e wo fidiem hase sensema ye papa beti na fidiem hase e kan se sa no ba no etie dia oba no yesre no on sisa emfi ho because mo ana mo konhye wa na odi asem no eye de e court e ma court agitu mu se mo nhwe nkola no mo nhwe mu na mo nhwe nkola no na sisi ade why wajin say ena obebisa wa ena minibi ena obebisa wa ena minibi na oba ne die like waguma enimase esan se oni bema aware na kasakasa abamuntem na sei ena obeye dia oba no wanya die esan se nimse japade die ye ema se ma memudia na oba na etimi afajapade no na se be ma no mpohu se edan a osi ye no osi e ma ne ma na oba de wetimi ama be ma na ache edan no mu ama wafafa na nso wafafa de oba na de wanya de e wo safem no na ejapade de yenim se eye nkoladia na minim se sisi anoma no mokọ awawie mu because of ejapade ana se bibinti ena mokọ awawie mu dia me de minti enye den enkyere ebi wo no otimi twen a be ma ne ejapade wie pena odi isuesi na wakọ court nti sisi anama awawie a ye sign wo court no na nsen mema ne bebre na youth na ye sisi mema ne bebre na empesa yesa so nim so de court pe onu ye ejapade ye pin kwa na ye bebu mu na ya ma half na on side afa half eni na nsen mema no bebre na enyoma jinse awawie mu omekwa kosan e wo court omo asemi die sina edikan kebesa so atenase na yeti oba no asem sisi abema no ene de abanti sisi ane ye betwen oba no so no so abeka na asem na bebi ese ye di asem ni esi ne ye di ebesi honum na meka usa ha egusu aye Emergency Ghana TV so subscribe na like na for comment so eba comment section no edi amedi so ani ketche mami esi Ernestine yebesanso edin shemu ewa habi. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time, or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid
paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.